vidim da u grupi ima ljudi koji se gađaju terminologijama, a da prije toga nisu svjesni šta koji termin znači, šta predstavlja. Tako da ću danas baš na bazi ovoga što sada rekla, samo da objasnim 4 ona ključna hormona sreće. To su dopamin, serotonin, endorfin i oksitocin. I sad ću čak i da vam kažem kako možete prirodno da ih stimulišete kako bi sami poboljšali svoj kvalitet života. Ajmo sad onaj dopamin koji je, u stvari on je najjači zato što on u stvari hormon nagrade, jeste hormon sreće, ali hormon sreće koji se oslobađa kad postignete nešto važno, kad završiš neki cilj. Znači, on je osjećaj hormona, izvinjavam se, to je hormon koji ti daje, postiče taj osjećaj zadovoljstva, motivacije, ali bilo koji uspjeh da dobije, čak i najmanji uspjeh, kad opereš sude, očistiš kuću, završiš domaći zadatak, što god, svaki put kad nešto završiš, znaš kako se kaže u svijetu, sve što završiš, to te energetiše. Sve što prolongiraš, to ti uzima energiju. Znači, sve što završiš, bez obzira koliko malo završavanje uspjeha bilo šta, ti povećavaš taj nivo dopamina. Tako da, dobro je postaviti sebi cilje. Pa makar i probudit ću se ujutru toliko i toliko, poći ću na plivanje, na trčanje, na šetnju, nahranit ću neko beskućnika ili kuće koji nema svoj dom ili mačku, što god, uopšte nije bitno. Znači, uradit ćeš nešto, znači imaš neki cilj koji sam sebi postaviš, kad odradiš taj cilj, bum, dopamin se gradi. Znači, dopamin je hormon nagrade. Sad, oksitocin, onaj najmoćniji, zato što je hormon ljubavi. On je poznat kao hormon ljubavi, jer zašto? Zato što se oslobađa tokom fizičkog dodira. Kad zagrliš nekoga, puštaš oksitocin. Pa nije bitno da li osoba, kuće, mače, pače, prijatelji, uopšte nije bitno. Zagrli nekoga. Svakim zagrljajem ti kreiraš oksitocin, hormon ljubavi. Znači, bilo koja bliska interakcija, ako imaš muža, ženu, ljubavnika, ljubavnicu, što god, uopšte nije bitno. Znači, taj oksitocin ima zaista ključnu ulogu kada osjećaš tu povezanost sa nekim, radost, ljubav, to je vrsta komunikacije. Znači, hormon ljubavi je oksitocin. Sad, serotonin, on je hormon pripadnosti. Jer je povezan sa osjećajem pripadnosti, priznanja od strane drugih ljudi, na primjer, tu je kad dijeliš neko svoje dostignuće, ja vidim puno vas kači vaše certifikate na Facebook i to, Znači, to su ti srećni trenuci koje podržavaš sa drugim ljudima, da ti jača tu emotivnu vezu i postiče ti oslobađanje serotonina. Znači, da pripadaš negdje, da si dio nečega, gdje dijeliš otvorenu komunikaciju, dijeliš radost sa drugima. Pa čak i kad izađeš sa društvom vanka, ti kreiraš taj serotonin. Nije važno da li to društvo ima 1 član, 2 člana ili 1000 članova. Uopšte nije bitno. Ali serotonin je hormon pripadnosti. Sad, endorfin, on je hormon sreće. Poznat je kao hormon sreće, ali oslobađa se tokom fizičke aktivnosti. Znači, to su redovno vježbanje, nije važno da li ti šetaš, da li ti radiš jogu, da li plivaš, trčiš, uopšte nije bitno. Sve to što fizički, znači bilo koja fizička aktivnost, ona oslobađa endorfine. Znači, on ima smanjuje stres generalno, ima taj analgetski efekat i poboljšava ti generalno kompletno raspoloženje. Tako da ako bi uključili u svakodnevnicu svog života bilo koju fizičku aktivnost, onda kreirate endorfin koji je čisti hormon sreće. Tako da ima ih koliko hoćete, ali to su 4 glavna hormona koja su povezana sa nekim način srećom. Znači, dopamin je hormon nagrade, oksitocin je hormon ljubavi, serotonin je hormon pripadnosti, a endorfin je hormon sreće. Eto, to ću za danas. Čisto da znate, da ne bude da se većina ljudi, oksitocin, serotonin, endorfin je šta ja znam, ali treba da znate šta koji predstavlja i zašto je specifično. Čisto, da ste informisani, da čisto imate tu informaciju kada se već gađamo s terminologijom, da znamo što ono znači.
Ljubim vas.